Siyabuya futhi siyabingelela siyakumukela kuyona ke channel iyithi sibonga kakhulu ukuthi usilandele nokuthi ubukele lo mfanekiso oqoshiwe uNkulunkulu ekubusise ekusikelele sivakashele udokotela lathembisa udokotela Msimango ukubuza nje into ezithile ukuze asikhanyisele mina igama uqhelana kupastor weningi dokotela sibingelele. Ngibonga kakhulu baba. Ngifuna sithi ukubheka la udaba lwabefundisi ingcebo kaNkulunkulu hola amabandla ebhekene nobunzima bokuthi mhlawumbe abazalwane bashama on and off kuleli langa leli baningi bagcwele nini akunamuntu ituro zizodwa akuyeki phambili abantu abanjalo iyaba khona into mhlawumbe enibalekelela ngayo yina njengabalaphi bendawo ukuthi ibasize ukuthi ibabamba bazalwane bagcwale ebandleni futhi bangabi on and off mabeza nje beze nje mlibe qho futhi inani labo likhulu ngasonke isikhathi. Ngibonga kakhulu bhuti. Siyabanceda labo bantu ngendlela eziningi, ngendlela zokuhlukahlukana. Akhona lamabandla lawa singabita njengabo oZayoni. iZayoni iZayoni babe isondo letidalwa. Isondo lelisebenza ngokwamoya. Isondo lisebenza ngithi washo. Naye lo muntu nje bekufuna ukuthi ahambe azibheke abuke ukuthi lesimo la kuso o lendlela la ithethe ingabe uyithethe kahle yini ngoba bakhona lesibabitha ukuthi bafana bemoya tishingshana tembane tahlula abaloyi kufuna abamshikisha impela babe sebabo ukuthi lento lesiphiwo sikhona kuba besimelane yini noma lesibabe simelane nje ube nelithando lokwenda lento wayikwamanda wayiletha ngakuwe washaya 10 commandment abese uyalungisa naye lapho babe simelane sekukhona futhi lamabandla lawo namhlanje angibheki lutho mina konke lokuphilisa abantu lababona ukuthi baphila ngako bathathele inqumo bangene ku khona lamabandla futhi lawo akhona namhlanje ngize ngithi ngenhliziyo nangibona sekudisposeka sokuvela letinye izinto letingafanelanga tivele kubantu ngithi bude ngithi kube ngabe abantu bayibona lento ngabe baqala kuhlanganipha ukuthi shothi isikhiya lesikhulu la kulamabandla onke uNkulunkulu wemabandla wasemhlabeni shothi ngasho ukuthi ngithi thina bodokotela thina ezinyanga ngoba angeke uze kuthiwa senze ini senza ini nedi lebudlapha lobu balaba abantu labafuna ukupenda sekutholakala ngokindaba yamaphathi nje inyanga nje igcobeka nje lapho. Kodwa ngamanye amazwi okuveza ukuthi niyakwazi ubalekelela ukuthi amabandla agcwale nibanikeze izinto ezithize lezi zinto lezi azisiyini isithwalo lezi enibanika zona. Cha babe akusona isithwalo ngoba lezi zinto labathola zona ufuna bangaunderstand kahle bafundisa nilalele ndaba akusisithwalo isithwalo kulomuntu lokuthi ufuna ukuthi lento enemilingo ufuna ungive kahle bani enemilingo ukuthi ngathatha maybe ngithi mina ngicolana leqinqa intama ngekuthi ichaze ukuthi thashe lethi ngoba ngendemlingo la ukuthi thashe ngisitafinyela sandla shothi lento ngifakela yimpi uyangithola ayilunganga leto ke ngilabo bantu labo ke isebenzele imikhiba yabo but nangabe ukuthi wena wendela ukuthi ngifuna kuba nebantu angifuni ukugoba ngedwa ngifuna kuba nebantu bantu babe bayafana labahlakaniphile bathu ngiva ukuthi ngizama ukuthini bantu babe bafana emasimbe embuti bantu bafana maybe ngingabekisa njengani ibungu bekisa ngalento leyo uyabona la kunebantu labaningi khona ngakubekisela ngebungu uyabona ibungu nasinyakade uyabona na uhamba nje like bomole wama complex ubuntu kunyanda abantu kanjani so kukhona lezo zinto zokwenza lezo zinto ukuthi abantu babe khona kuwe banyakade baphambane phakathi hayi kwenda imilingo hayi ukuthi wena lento useyila kuwe awusakhona ukuhlala ekhaya lakho awusakhona ukuhlala nabantu bakho awusakhona ukuhlala nonkosikazi wakho kunetindo kudzala bokwentiwa tindo tendeke babe etintweni tetindo hayi tintweni takho wena ungenyama ungomzimba so laba ongathi umuntu athi ufuna mhlawumbe uphephutha abantu bawe uyakwenza bona mhlawumbe umuntu nje aphephutha abantu ebandleni bawe noma abathi nje ngethawula ngoba wethawula bawe lapha ngiqiqa. Cha babe ngifuna abantu bafundise balalele nebantu balalele lokho kungumkhiba mkhuba
ngoba kusuke kushatshwa lamadloti enu ninabantu naniqeda kuphuma kuleli sondo niselisonda lenisebenteli ukugula kubuya back uthi mabhada kubuya back niyaqala niyahlupheka uthi wena hemine bengikhonza tinotama sahambi kahle bashaya emadloteni akunamuntu longamphuputha babe ngisho noJesu imbala akuhola mphuputha bathi wakhotha izandla amathi wabamba umuntu wamthandazela impumputhe yabona azange athi wathi kulukuthi uyangithola baba ngisho no Mose lebende nenduku stick azange wavele wayikhomba le lapha emandini avela avuleka wawashaya lamandi obese uyaphakamisa ukuthi avuleka amandi so lokho uthi wena ngizothi ngithi nje kusho kunomoya lophumako lana na ngoba kuphuma lamanye evami phela ngifake tipikiri mina ukuthi ngina ukuhlaba colane wena ngani nangithi lapho tihlabo phansi sengithi nabona amandla nginawo ayikho lento lebalalela ukuthi nizowa awunamuntu ozowisa omunye umuntu nawe ngathi thola omunye umuntu next door na uthandaza kakhulu uzile man umphuphuthi uzobona ngekazawo okay so nina okudila ngawo wena ukuthi abantu bakwazi ukwakha ibandla kugcwale ngalokuthi labazalwane balimale ukuthi mhlawumbe lo muntu onakele esethatha upunhlatha balabantu manje la sonke ngakubi kanjalo akubi kanjalo babe kubi lokho ke ngoba wena na ufuna abantu bagqwale kumbe ufuna le umnikelo vele yinto yasendulo yaqala nalali kuJesu nje noJesu bamkhaphela ngomnikelo lokuyatiwa lokho but mina lengikuphikisako ngilokuthi lento ukuthi indovumela abantu bathi banithasha banikhipha amadimoni banikhipha in ugeze kuliphi ibhafu ngoba thina bomsimango uthathikise emfulweni sogeze ibhafu uyabona uyageza 99 wena personally wathi sesikuthandaza seka sonke lemadimoni ku ngiphi lo mlingo lowendeka la ku ngoba yonke into angizi babona abantu babukela Boswell bayathi kahle ukuthi I'm going to watch the magic it's not true lento ikhona la ifika indome khona ngayibona so nani nabantu ufuna lalela nani nabafundisi ufuna lalela thwalisani umthwalo wenzawo ukuthi abantu sifuna bahlale lapha abantu sifuna babona babaningi lapha ningathwala abantu bemahlombe uyangivusisa baba nani bantu nani esontweni musani ukuthola abafundisi enhloko njengemabhaketi ukuthi mina ngifuna nanginamfundisi bani mina ngidawe esontweni uya lapha wena namuntu uthwalise umthwalo wenzawo nihlangana nje niyogathana lapha nohlangana le mimoya yenu nani nekunilungela konisilabanya kwalungene ngoba bayathandaza abantwana bebantu sengafika leso sikhathi because le mimoya kufune ihambe ngokuhlukahlukana ngokuphambana kwayo kuze bakhona ukukhululeka nawe ukhona ukukhululeka ngazi nakhululekile wena namuhla ubona umnyaka khululeka ngasothi wena ayi mina make sibana kakwathi ukuthandaza mina ngithandaza ngidlula yena cha kusinjalo le mimoya ufuna incedane njengelokho na usebenza emsebenzini ubamba ngala nami ngibambe ngala nale mimoya yenu sisebenzisa njalo ngabe edlotini ngabe kumfundisi ngabe kubani isebenza njalo ngokuncedana angeke imoya lo one uphakame wona uyi1 wezenzele yonke into never ngabe banikhohlisa siyiphethe ngelithi la uguarantee ukuthi make wafika umuntu webandla wafika la ibandla lizokhula na kanjani kungamthatha uzoqala ngibona umehluko 6 months 12 months ikuphi la qala khona kuthini 5 months baba uyabona ukuthi umehluko 5 months enyangeni esifuna abo6 abona umehluko noma ngimbhanqa njengabafundisi baJesu bokuqala labathola nje emfuleni abadobha sinina nisoze niphize nibe amadobha beinhlanzi noba abadobha babantu was6 i6 months after 6 months ulobe kunyamfu ufuna uyinto babona abantu baqhwala naye nabona abantu baqhwala angabe sesokhuthuza nale singakufundile ngomsimango angabe sesokhuthuza abantu abanikele ukuthi Msimango uyashumayela Msimango nasikuye moya yethu yakhululeka le moya ikhululeka le moya ngila iconnectana khona baba iyakusebenza into le1 like as a ball yabona ibhola igcike yokungena emapaleni i1 so if ingaconnectana le moya lo alibona ukugqeka nalo abe nokugqeka ayiconnectana vele ibandla lakho tofu total ngizwile ke babukeli uthi indaba yebandla liyakhula ibandla ikona abakwenzayo lokuthi niwe niyiwise ngathi abantu baphethwe isifo sokuwa akakwenzi lokho udila nje ukuthi abantu ibandla lande likhule iloko kuphela siyabonga kakhulu iqhubeke silandele siyabonga